dobrodošli u moj novi video. Ja sam Čika Srbas. U današnjem klipu ponovo radimo M77 Oganj, jer klip nije baš bio u redu, jer je imao probleme sa zvukom. I u današnjem klipu ponovo radimo ovaj klip M77 Oganj i uživajte u klipu. M77 Oganj je višecevni bacač raketa koji se proizvodio u Jugoslaviju. U sastavu brigada KOV Vojske Srbije su 4 diviziona sa po 4 baterije samohodnih višecevnih lansera raketa, ili kako se kaže na skraćenicu SVRL, 128 mm Oganj. Lanseri su postavljeni na modifikovana terenska vozila FAP 2026. Baterija od 6 višecevnih lansera raketa sa gađanjem sa oba punjenja na maksimalnom dometu može da neutrališe cilj na površini od 156 hektara. Oganj se koristi kao iznenadnu i koncentrisanu vatru po ciljevima velikih razmera kao što su koncentracije žive sile, vatrena i tehnička sredstva, kolone ili kako se kaže pešadije, centrale za vezu, aerodromi itd. To bi bilo to, drugari, u ovom klipu. Napisat ću nešto šta se sve sastavlja Oganj i tako dalje. Hvala lepo na gledanju i uživajte u narednom klipu.